I pozdrav svima ljudi, Novo Gaming TV ovdje. I ljudi, danas ću vam pokazati kako skinuti mapu za Minecraft i onda kako ju ubaciti. Znači prvo idete na sajt koji će biti u opisu videa. Kucate Minecraft Maps. Možda mi se najbolje ne čuje zvuk, ali šta ćete? Znači ovako, idete u prvi sajt i ja ću na primjer neku parkour mapu. Ajde idemo na broj 4. I što možemo da skinemo? Ne, možda hoću. Mislim, ja sam to skinuo. Idemo na 3. Da, vi ako znate neku dobru parkour mapu, vi mi... Samo da vi mi stavite u opisu videa. I ja ću da skinem. Ja mislim da je to tu. Uglavnom, kako ga zanima, skinut ću Biome Box. To je mnogo zanimljiva moja mapa. Idete dole na map. I ovako će vam se javiti. Ne, ipak ću ovo staviti u opisu videa. Stisnite ovdje Download. I ovdje u zagradi vam piše koliko kilobajta, megabajta ili gigabajta ja zauzima. Sad će ono to da se skinu. Vi stisnite ovdje otvori kad bude dovršeno. Evo ovo se dovršilo. Izaći ćemo iz interneta. Ovdje ćete kucati. Znači kucajte procenat app data procenat i idete u roaming.minecraft saves i vi tu imate sve svetove koji su sačuvani. Samo je nešto da proverim. Dobro, ovo je nevažno. I sad ćemo ući u Minecraft. Samo onda se sačita. Idemo play. Eto, to se čitalo i znači zove se Biome Box. Sad će to da uđe ćaskom. Samo ja da povećam. Idemo samostalna igra. I kao što vidite, to je Biome Box. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem.